I udlandet kender man dig, altså Hizb ut-Tahrir i udlandet, kender de dig? I udlandet? Jeg ved det ikke. Hvad mener du? Altså andre grupper, Hizb ut-Tahrir? No. I visited Denmark myself. Yeah. I went to Denmark and Belgium. Yeah. We hold at that time the meetings, national meeting of Hizb ut-Tahrir. Okay, I was in Denmark in Copenhagen. Okay, I'll ask you about Copenhagen then. Yeah. Yeah. Why did not meet people of Hizb ut-Tahrir there? We do. We did meet them. We do. You met them all? Yes, not all of them, but you met Haytham? We made no. You met Nasser? No. Haytham? Who you met? Fadi. Fadi. Oh, very Abdul good. Latif. Fadi is very sharp. He's the one who's in charge now. Yeah. Very sharp, brother. Yeah. Du har ingen kontakter for eksempel til nogen i udlandet, specielt? Jeg har ingen kontakt. Jeg har ingen kontakt. I know Brother Fadi very well. He is, I consider him himself much better than me. He is one of those whom he used to come to Britain here and get halakha with me, study with me here. But Fadi is very intellectual and politically motivated, but very sincere Muslims, devoted, for the call. I believe he is the dynamo of the body of Hizb ut-Tahrir in Denmark. Vi spurgte Fadi Abdul Latif, hvorfor han i det første interview nægtede forbindelsen til udlandet. Vi har været i London og talt med flere repræsentanter fra Hizb ut-Tahrir, der siger, at de kender både Hizb ut-Tahrir og de kender dig. Og hvorfor sagde du, at der ingen kontakter var? Eller at du ikke kendte nogen på den måde? Altså det her type spørgsmål, det mener jeg ikke er relevant. Og jeg har ikke noget at sige der. So the Copenhagen, branch of Hizb ut-Tahrir are very active and very as well self-protective and initiative and creative. If you look to their own material they publish, their own magazine, their own presence all the time on the public arena, I believe they are going to compete with Britain, whereas Hizb ut-Tahrir was the most powerful body and base of Hizb ut-Tahrir in Europe was Britain, UK. They're going to compete with UK, but UK will continue the leadership of Hizb ut-Tahrir in Europe. Their activities are mainly concentrated now in distributing their ideas and views among the Muslim immigrant, the second generation. That's their aim and their ideas. That's why they are targeting your country, targeting Britain, France, Germany, other countries. You have to be very careful. This is the leadership, this is the center. For years we were saying to the authority, and we are concerned about the activities of these people. Nobody paid attention until 11 September. Now they listen. Now they look at their activities. You have a young generation who are not 100% Arab or Turks or Pakistani, and they are not 100% Danish. In a year where they are looking for their identity, Hizb ut-Tahrir and parties like this would be a very interesting place for them to look to. So therefore they are managed to recruit in your country better than the other places. Beside that, the activities of Hizb ut-Tahrir and Muhajirun and the others in countries like Britain and Germany is under observation by the authority, while in Denmark is not. Fredag den 19. april 2002 er der for første gang i Danmarks historien indkaldt til fredagsbøn i Fælledparken i København.
Ugen op til har Hizb ut-Tahrir uddelt en løbeseddel med dødstrusler mod jøder. På løbesedlen står der: "Og dræb dem, hvor end I finder dem, og fordriv dem, hvorfra de fordrev jer. Jøderne er et bagvaskende folk, og de er et folk, der forråder og bryder aftaler og pagter." Løbesedlen er blevet delt ud på gaden og lagt ud på internettet af Hizb ut-Tahrir, og på grund af den stærkt racistiske tekst og opfordringen til drab på jøder, er partiet blevet meldt til politiet. Når jeg læser løbesedlen igennem, så kan jeg jo godt se, at løbesedlen gav et indtryk, at vi skulle til at i gang med at føre en kamp på gaderne i Danmark. Det muslimske samfund i Danmark tager stærkt afstand fra løbesedlens indhold, og det sker også fra talerstolen i Fælledparken. You could imagine like Islamic flag over Downing Street and also the parliament in Denmark? I believe so, but this is not going to be by force, it's going to be by choice. So at the end of the day, it's going to be an Islamic state which is going to be spread all over the world, and that is going to create Islamic world order. Samtidig med, at det muslimske samfund officielt fra talerstolen i Fælledparken tager afstand fra løbesedlen, deler Hizb ut-Tahrir-medlemmer løbesedler ud. Bare ikke på dansk, men på urdu, og med fuldstændig samme tekst. "Og dræb dem, hvor end I finder dem, og fordriv dem, hvorfra de fordrev jer. Jøderne er et bagvaskende folk, og de er et folk, der forråder og bryder aftaler og pagter." Og en kvinde, der flygtede fra det islamiske præstestyre i Iran, møder igen i København den ideologi, hun er flygtet fra. Hvis du lider under en islamisk stat, så vil du blive henrettet. Hvis du frafalder islamisk stat, så kommer du, så bliver du måske stenet for smerte. Ja, så jeg har et sidste spørgsmål. Du skal, det bliver ikke mere. Jeg har været til nogle møder, og i det har jeg set medlemmer af Hizb ut-Tahrir, der er kommet og truet mennesker på livet. Og jeg bad dem at snakke med dem. De sagde, at jeg kan ikke snakke med dem, jeg kan snakke med deres leder. Så fik de med mit nummer og min e-mail, men jeg fik ikke nogen svar fra dem. Hvad har du så at sige til det? Altså, jeg har ingen kommentar. Ligesom vil du høre det? Jeg har det på bånd, jeg har det i min lomme. Det tager kun 1 minut at høre det. Det er under 50 sekunder faktisk. Al den her propaganda. Og nu lyder du som Ekstrabladet igen. Og når der kommer sådan noget, så mener jeg ikke, at det skal bruge et halvt minut, hverken på at lytte til så stor løgn, eller til at kommentere den. Hvis du vil høre mere om Hizb ut-Tahrir og de unge, som partiet forsøger at rekruttere, så lyt til radioens P1 på lørdag kl. 14, hvor emnet tages op. Og lige om lidt er der TV-avis.